nyempit orang. Mun lakar lebur katunya pun kakak cubaan kiai mi ki soki. Kan bade sedebu sini ki. Bi kanjing Nabi itu buaki hubbud dunya lebur katunya ka, lebur katunya. Sebahaya ni kamun lebur, makai banyak pesen namun tak lebur tak pati bahaya. Nah apa itu nah? Orang mun lebur ni kerja pun ulama innal hubba syarikul ama. Cinta itu pasti buta. Orang ni kamun lebur tak kira api tak aki antara halal dan haram para rabu. Ni ke leburnya mana? Orang ni kamun lebur tak kira milih ratin tak kira milih cuba karena bukan cantik yang membuat cinta tetapi cinta yang membuat cantik. Kalau cinta sudah bicara maka akan tampak sempurna meskipun banyak kekurangannya. Bukan engki kan? Kalau cinta, sambian tak berjajah. Kois debur ka Laila sampai eka kila. Laila ni kah biar Harun Ar-Rasyid panggil. Pulan kois te ke kila sampai terkenal Laila Majnun. Panggil senyama Laila. Ngaprat sina Laila siapa kois te ke eka kila. Laila sampun panggil biar Harun Ar-Rasyid. Ternyata Laila ni ke orang Bedui. Ring Bedui ni ke ring gunung kah. Salah dek pandek be cuba celeng soko nergesen para rabu. Marah. Baca gelak. Teti Laila ni kalau salah dek pandek be cuba celeng soko nergesen. Kois ni kaya panggil bi Harun Ar-Rasyid sampun Laila yang pemulih. Kois, kaki cek ke bela Laila nangak jua. Kaki tak usah gila. Kok bisa agentein saibu Laila selebih ratin dari Laila nak kaki je. Pakuwa jo pernah kois cek sekeng ngakui bahasa kantoh. Mohon maaf paduka raja, andaikan raja melihat Laila menggunakan mata saya, maka paduka raja tidak akan menemukan satu kekurangan pun pada diri Laila itu. Nih kesejak pondeng Jakarta bila cinta sudah melekat tai kucing rasa. Mak tahu kakek you. Lenjak bila hidup teman tu rasa kata no goceng kula. Alhamdulillah banyak tokang. Di siapa boleh lagi burus nyempit bro. Oh dah iya. Jak kula kalau tanya lo teman tu rasa soal. Hah? Tu kau kilo, kau jauh mas kur kois benda ini. Cok muka kitab kudil kudut, syair kois. Kau jauh syair kois terkenal. Lagu, boleh saya lagu samroh, boleh saya lagu dangdut. Mau saya samroh lambok. Oh ternyata cinta tak selamanya berakhir dengan senyum bahagia. Laila pergi dan diasingkan. Ngaku pak? Neka kois lamba. Mon kois makin lain lagu naga. Kalau bukan dari tanganmu, mana mungkin. Ngucap Valen keng guntung benih len Valer ya kok. Apa Valer aja? Pentong sekali kok. Ngucap Valer. La'al badru alaina ya sadiyatil wada wajab as-sukru alaina bada'an lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Al-ayah sadaqallahul azim.
ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, utama epon ajunan semulja Kiai Haji Basari beserta seluruh jajaran majelis keluarga dari Madrasah An-Najah dan sateja para masyayikh yayasan atau Madrasah An-Najah Batan Kaula Amul Ja'aki Batan Kaula Ta'zimi, ajunan Kiai Haji Khazin, Kiai Haji Hasib, Kiai Muhammad Rifki, Kiai Muhammad Ilyas, dan sateja para guru ngaji sehadir kesempatan malam samangken nuun saporah dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi takdim dan hormat badan kaula dak sateja para guru, para ulama. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utama epon ajunan Bapak Saiful selaku kepala tisah beserta aparatur tisah epon, baik di tingkat caleg atau apel sehadir tanpa terkecuali. Dan sateja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, wali santriwan dan wali santriwati, dan juga alumnus dari lembaga pendidikan An-Najah. Dak sateja ajunan batan kaula amul ja'aki ban batan kaula yakin hakul yakin ajunan sateja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula ban ajunan kesempatan samangken sareng Allah takdir kasokani apolong dalam keberadaan ala ko ibadah da ajunan Allah. Halka dito beni kebetulan para rabu muntak keng bi Allah pele kaula ban ajunan patetia orang salamat, kaula ban ajunan tak kira bisa along polong dalam keberadaan saya ban dalam keberadaan taat. Banyak orang saya apolong malam mangken tapi belum tentu apolong atau tikenjaran. Banyak orang saya apol kompol malam samangken tapi belum tentu tetilan jalan pangaporat husah. Ajunan saya apolong samangken beni keng nang tenang beni tak andik lakoh dari ki laku sampai lemah pada lesok, tapi saat makin ki bisa aja ngajak entar dekat dintok. Sementara senang tenang sesaharian tak alaku bergelak makin banyak ibu kona pang-tapangan main HP. Ajunan sedepak kak kanton ke bisa saja dari jauh sedepak je ngajak. Sementara semak-semak iling jeling tak ketela. Jadi sateja si bisa rabu saat makin insyaallah kak dintok yang lakar epele bi Allah ajunan peteti orang pencera dari dunia kantos ke akhirat. Muka manter tak cuma apolong pecundan tapi sampai ke akhirat kaula ajunan pakun apolong. Jendera amin kelu tak apolongin neraka. Pakun apolong dalam keberadaan kenging ridho dari ajunan Allah. Jadi maki apolong munda beda ngoilang uyan ke neraka manter tak apolong. Manter tak masuk ke neraka. Terus selamat dari neraka. Terus tak masuk neraka. Pada gula seni kegiyangki mentir pada selamat. Salawat ben salam iring atau raki da anjunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dito samu ke kaula ben ajunan epek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat. Amin. Mulai gelak pimpin salawat sareng jamiah al-falah. Saya pimpin kalaban jamiah hadrah al-falah samu ke solawat ke kaula ajunan akatia si ampun nyata aki bi Gusti Kanjeng Nabi man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kanjeng Nabi tu man madepak sapa abai orang saya maca solawat kangkok sakalian maca solawat sakalian sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah bakal malis 10 solawat ke orang saya maca solawat ke Nabi Muhammad sekalian. Orang saya maca solawat ke Nabi Muhammad sekalian, maka bi Allah bakal paringi 10 solawat. Wassalatu minallahi ar-rahmah. Saya maksud Allah malis 10 solawat nikah. Solawat dari Allah nikah cepun ulama. Wassalatu minallahi ar-rahmah.
solawat dari Allah ni kapangani sara Allah para rabu rahmat Allah. Orang yang maca solawat sekalian ke Nabi Muhammad bi Allah paringin 10 rahmat. Dan kula tuman mireng jebuna ulama Madinah mana bi tak kalib asman Asy-Syaikh Hasan Masad. Asy-Syaikh Hasan Masad pernah ada bu Allah ni kenapa napole aparing 10 rahmat karing pacundan. Napa napole sampai 10 saya bagi dak kaula ajunan. Situng rahmat Allah saos saya bagi dak kaula ajunan. Situng rahmat ni kacokop kebai modal untuk teka hajat dari dunia kantos akhirat. Jadi situng sekalian selawat beli 10 rahmat. Mun pas situng rahmat saos cukup kebai modal teka hajat dunia akhirat. Pahde dem masih oleh 10 rahmat. Nika mun selawat sekalian. Mun selawat da ali beli kale. Tapi toro kadang mun kabengkalan orang ni keselibur maca selawat mun tempo raja otang. Nah, mun tempo banyak masalah. Kasih maca selawat teu ke Pak ke Banjarmasin. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan nih. Mun tempo na futot do. Teu dernya lader selawat. Teking kapan parlo nama dia maki selawat ambu sakale. Tapi ni ka ibengkalan. Mun pacundan gula tak ngoca apolan saraan ka iki. Jadi kalau ben areng sareng gelek ni kam tak maca selawat ke TV, maca selawat areng sareng mik tetilan-tilan teka hajat. Karena ampun enya tak agi bi Allah bukan ibrik 10 rahmat. Masyarakat pacundan bah ada bu. Jang sapa teka hajat kiai. Cak gula belambak maca selawat tok sampai makin pakun taklum soki. Mun troso kieu beuni selawat alako kan. Bocepon ni ka teka hajat. Gula belambak ka Allah ni ka minta rezeki dan gula belambak ni ka minta soki. Mata teka hajat saya gula ahli solawat para rabu teka hajat nih belum tentu saya maksud teka hajat menurut gula ben sampian bisa jadi teka hajat nih teka hajat mungku Allah karena teka hajat menurut manusia belum tentu hajat nih tepak kasih saya karena hajat manusia nih perkara cocok karena pesona meskipun belum tentu tepak para rabu tore hajat gula ben sampian kan pada terlalu banyak ABC thank you terlalu banyak ABC kan Kang nek hajat kan ki. Kadari na tero soki. Cek ringan tedung amin penemu pesse. Kadari na banyak gelu mikir pesse ro. Sampai ega mimpi tedung, sampai egi betedung tedung amin penemu. Kapan cek alhamdulillah do apa. Jadi ma beda mimpi ongguan daya. Cek mimpi si ongguan cek karo mimpi akemi. Lemun mimpi akemi aja pasti banjir barang. Saking dari lebur aga pesse. Cepon maca solawat ya teka hajat gula belambak maca solawat mi taklum teka hajat nih belum tentu hajat gula ben sampian karena gula ben sampian hajat ini belum tentu bareng becek belum tentu bareng bener para rabu gula ben sampian terus soki cang gula ben sampian mun soki bunga cang gula ben sampian mun soki bekal teka hajat cang siapa kak justru banyak musibah nih gara-gara urusan masalah dunia nih Oke kan? Gara-gara masalah tunya. Coba kula tanya. Sateretanan kak. Tong kelepak, tong kelembu. Gara-gara sebuah saloke atau kartu tak nyapa telo telasen. Beda. Ah, aku tak banyak. Berarti idina orang ngetar. Tunya nih kepada Rabu. Tunya. Mangkana sesering mati tokar ini kan 2 perkara kak. 2 perkara sesering mati tokar nih kak. Nomor situng urusan tabu. Urusan tunya ini kamu titokar para rabu urusan tabu nomor 2 ebebena tabu makulah oning ebebena tabu lebu nabu apa yang ngakina apa ngakilan coba si teti marken ku tak nik kedua nih kan ki kan nik si teti marken kan mun beni urusan tunya pasti urusan reng laki ben reng bini tek kubi sambian para rabu maki lapah nyari ke Hongkong sema teti tokar sema penjara si teti kelakuan maksiat lo lopot di 2 nih kan mun beni urusan tunya urusan reng laki ben reng bini bahaja wa pring pacundan enjak rapari bering masalah presidenan atau karkia kan beni urusan tunya ben reng bini masalah presidenan presidenan saya ketokar je mun beda pesen kak ndak pesen tak wedru orang tak nyoblos ada sengkejong ndak pesen ngari aboya kok aduh mun beda pesen pada rabu apu teu ngatu ora iro du kardu sa atau karmi jek dadi napa ditanya aki milih siapa kak ya bon kok tak nuruk cek-cek nuruk tekos tak nuruk seket nuruk 100
bengkalan mun kan tolok ngocak bulan keneng nak iki tapi enten mun pecundan cek keneng para ulama para kiai mun pecundan juga pernah mahapan milih siapa teh kok ring awam jong ring budu mun kok jalan oro kiai apa cang kiai pada cang kiai merah kok merah cang kiai biru kok biru maksudnya teh ini semerah atosan sebiru ketan kok pada bahaya kok saraan ya kakak mun ngucak seket ngucak 100 ning ning selembar mun ngucak ketan niku banyak kak itu mun kantong ngucak ketan lo ndek seket juga kudu pa banyak sebiru dua ni kata ditokar maka nabi kanjeng nabi kedua ki hubbud dunya ra'su kulli khati'ah lebur katunya ni kepada rabu pungka dari sateja kecubaan lebur katunya pungka sateja kecubaan pah nyampi doreng mun lakar lebur katunya pungka kecubaan kiai mi ki soki kan bade sedebu senik ki bi kanjeng nabi eta buaki hubbud dunya lebur katunya sebahaya ni kemun lebur make banyak pese namun tak lebur tak pati bahaya nah apa bita nah orang mun lebur ni kaca pun ulama innal hubba syarikul ama cinta itu pasti buta orang ni kemun lebur tak kira api tak antara halal dan haram para rabu ni ke leburnya mana orang ni kemun lebur tak kira milih ratin tak kira milih cuba karena bukan cantik yang membuat cinta tetapi cinta yang membuat cantik kalau cinta sudah bicara maka akan tampak sempurna meskipun banyak kekurangannya bukan engki kan kalau cinta sambian tak berjajah kois lebur ka Laila sampai eka kila Laila nikah bi Harun Ar-Rasyid panggil pulan kois te ke kila sampai terkenal Laila Majnun panggil senyama Laila ngaprat sina Laila siapa kois te ke kila Laila sampun panggil bi Harun Ar-Rasyid ternyata Laila ni ke orang Bedui ring Bedui ni ke ring gunung salade pande be cuba celeng soko nergesen para rabu marah baca gelak teti Laila ni kalau salade pande be cuba celeng soko nergesen kois ni ke panggil bi Harun Ar-Rasyid sampun Laila yang pemule kois kaki cek kebel Laila nangak jua kaki tak usah gila kok bisa agentein saibu Laila selebih ratin dari Laila nak kaki je pakuwa jo pernah kois cek sekeng ngakui bahasa kanto mohon maaf paduka raja andaikan raja melihat Laila menggunakan mata saya maka paduka raja tidak akan menemukan satu kekurangan pun pada diri Laila itu nih kesejak pondeng Jakarta bila cinta sudah melekat tai kucing rasa mak tahu kakek you lenjak bila hidup teman tu rasa katanya goceng kula alhamdulillah banyak tokang di siapa boleh lagi burus nyempit oh dah iya jak kula kalau tanya lo teman tu rasa soal tu kau kilo aku jak mas kur kois bendaila ni cok muka kitab kutil kutut syair kois kau jak syair kois terkenal lagu bode saya lagu samroh bode saya lagu dangdut mon saya samroh lambo ternyata cinta tak selamanya berakhir dengan senyum bahagia Laila pergi dan diasingkan ngaku pak neka kois lambo mon kois makin lain lagu naga kalau bukan dari tanganmu mana mungkin ngucak Valen keng buntung benih len Valer kok apa Valer aja pentong sekali kok ngucak Valer Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mangkana coba tengok lebih ajunan cuduan nih aku setel terkadang cek terkadang si bini ratin saya laki coba biasa mbian bah ngucak mi ende cek jangan mbian si cuma cek jangan si bini enjo cek si bini bah ngucak cinta itu datang bukan hanya karena alasan tampan tapi siapa yang bisa memberikan rasa nyaman ya kok
Apa? Mau kita coba. Mau nanti ribon cak lembu. Mau ganteng mau nadara. Bener Bung. Ganteng keng melarat. Coba keng soki. Milih ganteng apa coba? Jia, mereng sambian kak. Coba iko. Mi ontong kalau abini dek nak. Jangan nunggu pageding kok. Macam gila pentong sekali kok. Kijak lagaran kak lain. Bini berlaki ni kepikirnya lain. Deng bini ni kepikirnya dunia. Mending laki pikirnya orang bini. Oke. Jadi mun bini sampian panas nganti lak tetangga agelengan lah karena fitrahnya. Senik aja libur nak dunia ni kak lampi. Makanya mun kelampi kan lo cukup situ model orang bini. Mending laki ni kan ni. Mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat kan berkunik kebentung. Ini mau beri sekutan lain mudir yang laki. Mudir yang bini kerso deh iya. Hahaha kok. Are kocak are. Amole ki manusia purba de bakun are. Mun kodung ngareng bini, berapa cak petong pulau model, kudung kota, kudung lanceng, kudung Paris, kudung Mekah, kudung Sakratul Maut. Pai beri kempeng pungkan acem, pungkan sokon, pungkan nangkai sak. Pasang kepi bae cetak aja. Jadi nangki beri ibros. Cak kodung, aram pe berapa jangan bencak aram pe telo aja. Orang laki lah kok canik ni. Telo telas yang tahu bae sekali. Iki ba uduk te beni aing merah gir pengkir. Aku wasalian cak ibadik dak jane. Anyar boleh. Ana apa? Reng laki ni kata mikir dunya. Kan reng laki ni kebur-leburna beni ketunya. Napa bur-leburna? Kareng bini. Mun reng bini bur-leburna beni kareng laki dunya. Oke kan? Reng laki ni mun ketunya biasa, makan reng laki magi banyak pesen, namun si bini tak minta aku ni beri. Tak kira iman. Berdeng laki mun kedua beri tak kira yurus boleh. Seorang laki-laki akan mengorbankan hartanya demi istri, sebagaimana seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Bener. Ah bener kok kak. Seorang suami akan mengorbankan hartanya demi istri. Kor si bini seneng magi minta anak, pemiliki apa tak pemiliki? Mbian saya lakukan tegelecen tengah naga. Keng mun bini na minta kalam pimbian bah mampu paku ni meliaki. Mun reng bini pada Rabu, tina magi selaki tak le mulai di Malaysia kur kereman lancar tak iya bu. Angki ya kok kak. Mi ontong kau tak bini dek nak. Cenungi kirim ke Hong Kong kok. Tore, lagi nambian tak le mulai di Sabah. Keng pesen banyak. Ota bedeng ibung kotok keng dok pesen. Milih sekemah. Ah, saya tak le mulai kok. Ya sabar, boleh kita. Lagi nambian ke Malaysia tak le mulai. Keng ben bulan transfer kan 10 juta, 12 juta ben bulan. Lagi nambian tak kerja bedeng ibung kotok dung teh dungan bereng sampean keng dok pesen. Angwan saya ibung kau pasal Malaysia. Mereng ajunan kak. Kula tajak ngucap saja buat perjin nambian TV ni. Hah? Saya ibeng kau boy, kau pesen puluhan juta. Mi pada ben kok kaki jelek. Ya suruh milih situng milih mertelok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah coba makai selaki lepas tak jalanan. Tatangkeun apa meli geleng. Si bini tak lagi geleng sampean tak lu malako. Mun tak ngata maki pun tedung aja. Tekur apa kak imade jaga binu lening 6 bulan haram rantai ketang saya kebai kalung ben geleng juga. Aku ben kaki 4 tahun anak tekan di telo. Apa nak boleh pak kalung ben geleng cek dengan kotang situng tak ilah sini le ketak yo boy. Cek pegel ke sambung ben panitia njek marah aku kak patak lakan to terus cek dengan kaki jeki. Pentong sekali biko. Bener. Aji langsung bener kok kak. Bon, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ben solawat mantir teka hajat kebi amin. Kalau ben solawat mantir pada abajra kabi amin. Jadi teka hajat selamat saya maksud kak dito para Rabu belum tentu menurut kaula ajunan karena gula ben ajunan okor nani kanapso. Tapi gula macam solawat nak jen melarat kiai.
dan gula jan maca solawat jan ibadah sajan melarat tatang kesemaksiat mak sajan soki karena sampian epele bi Allah pas semak ke pangeran nih kasih teka hajat semak ke pangeran nih kak melarat pan melarat sampian akhirat jog ke tengah malam arapa ya saya ada jautan tak lebih tetedung akhirat tahajud belum tentu yang secara zahir itu kekurangan dia buruk di mata Allah. Terkadang orang seyuji kelaban sakit, ben yuji kelaban beres. Kak din toki fokusan saya sakit pada Rabu. Orang kapan sakit adzikir ke pangeran. Orang kapan sakit asampung ke Allah. Tek kurang kayak kikir. Ku tak semalam tak ambu sekali. Allah, 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 aduh ya Allah, Allah. Bener. Tadi aja nih pas sakit, ini justru yang Allah iba semua. Kapan sakit, empian pah nyebut Allah. Mun seberes, di mega, cajak lonjaan, berdering sakit anyanyi. Ada tak kira anyanyi mun sakit. Kula benajunan minta soki ke Allah, tapi bi Allah pas epa melarat. Kula benajunan bi Allah epa selamat. Kapan melarat pah tak andi penyakit sombong. Apa sih kesombong aja tadi andi apa? Gimana sombong kan selamatnya mana nih? Ki kan? Sesoki sombong. Orang ini kemun soki epente sombongan abri citi kan cereknya man. Semelarat epente sombongan gua beri sekali. Jauh tak cerek. Jadi saya bagi. Mereka kan tipi lek tak cukup bagi nyumbang. Orang sesoki numpak mobil kaca nih tutup sombong. Saya melarat numpak mobil kaca ditutup, jak benikeng sombong, jak si muka alok tahu. Era kecepet tadi. Kan oke. Orang soki numpak mobil genteng, mun lo atole, ilan-ilan kene bah tak gilanun, sombong juga. Si miskin numpak mobil tak atole sekali, benikeng sombong, jak ngidem kejuk tojuk juga. Biasa numpak kol pickup bro. Pai numpak Avanza A senayodi. Dia numpak Saab magi ilmu mobil. Nika tak bisa pemulai kade ni. Nika. Kit mulai kit. Kit. Mulai tibi apa yosong kit? Cuma codok begini, kiatun dia kepentong sekali. Atau lihat boleh lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya cocok ke gulaban sampean belum tentu nih kecocok dek guste. Gulaban sampean terona soki, tapi soki belum tentu. Bagus para Rabu. Makanya dengan hadis qudsi dewaki, ya pokok depan Allah. Inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-faqr fa idza aghnaytuhu afsadtu alaihi dinah. Bada sebagian tang umat lakar tak pantas kecuali soki. Mun sampai miskin butuh ke mana? Iba soki bi Allah. Wa inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-faqr. Bada sebagian boleh tak cocok kecuali miskin soki. Bada man la yasluhuhu illa al-ghina. Bada tang kabule tak pantas kecuali soki soki. Bada sepatutan soki, bada sepatutan miskin. Le ukuran bagus miskin soki ini kasih paling tepat mun Allah sih kasokan para Rabu. Bada orang sajian soki sajian lampe, bada napa tada? Ya kasokannya Allah kak. Bada sajian soki sajian cerek, bada. Aja si soki karpet hibi juga. Jadi benih kapan soki ni bagus, si bagus ni kalam beeng. Mun kapan jan soki sajan lambe ni bagusnya mana? Beli mobil kan lemak, pah ngabela ke tetangga, para bela para tetangga, mi pula beda sakit, apriksa ke sorbaja ke kerang menjangan, mobilnya compo di gula lemak tak yang kui, mi pula beda parlo napa polisi yang maki tengah malam jagain, angkui saya abai daripada sampean ke sorbaja nyalter sejuta, daripada sampean ke sorbaja nyewa sejuta, ngibedik gula bayi sangat seket. Hah? Kit.
Nah, oh sampean minta saya gratis. Oh iya numpak katel ruwe yuk. Numpak gratis juga. Jadi ngoreng mobil oleh teman lempian bayang. Ini diberi potongan ini kenyaman manfaat berarti ini kan nolongi kata tangkan senik kan. Ya masalah king nolongi banyak kan setiap orang tak ada bang. Ada mun minta gratis sembian mun mobil gratis benih kasor aja. Maka abah kau mbak kesau ngayon numpak mobil sembian. Kuna benajunan terona toro kadang, mau nabi ini terus seratin, mau laki terus genteng, kan sedek kehu. Ini kacang kuna ben sampian, padahal belum tentu seratin ini cocok, belum tentu si genteng ini kemana seneng, belum tentu pada rabu. Oh ini bukti aki. Terjadi cerai kawin itu ketika dipersentase antara orang biasa dengan artis, ini kebanyakan artis. Artis ya Allah, gajah kasus cerai kan? Nggih. Tadi bisa sampean tengah lihat jauh, mendingan Iris Bella ben Amar Zoni, kurang genteng kurang ratin apa? Mendingan Sule ben Serbini na Natali. Wah, apal kenyaman ini nomor HP ini kita andi kok. Ahmad Ken, Ridwan Kamil, dia suka mau bercerai juga. Adi Bading, Inara Rusli. Sia-sia iko. Lagar dia yang bini juga. Mendingan dia selingkuh. Tanda, menekan dari poligami, tanda poligami. Matorok akhirnya bini, mun sampean tanda ke poligami tak langkong, mun laki naureng cek until pun, kan nempian ki sampun ilpunan laki naureng, yang kutangkan ceria. Boleh pakai alabun, cek beningkok senilpun, selaki nilpun keada, cek lajen ibu, mun landi bini kocak, beres, bilang kok sekilo, pada iya ruang. Ajan cak malecak beres le, kamu. Mon pahe beda iya makin kau abini boleh. Kasus kawin cerai itu terbanyak adalah artis para rabu. Biarkan mikir, mi telak ya cek ratin mi tak to eman. Kan sedikit mikir aku depan sambian. Mikir ratin mun masake kan. Oke kan? Pasangan ni keratin ben genteng mun kira pikir tak kira untuk iki beka pasar ben iki beka acara kan. Mulai depak ke Roma para tini papote ka mandate dunga pate lampu nang kinraga maki pote te kadela. Artena mun compo ni kata bahas ratin ben genteng apa cang tenggana maki genteng mun masake elang muan aja. Bener. Sambian rajin pun tak ratin kak. Gelenun. Salah tak ratin bek celeng. Keng macam perlok teman asam puan ales, lok teman acam bunga ales ha, bener. Lok teman meredengan, tak teman alabenan, malamun parlu misem medok. Yang laki ni kalau parlu mbian misem bu, maka nambian ni kak korban uli misem kasih laki, mbian maki minta anak, apa tak kira mandeng laki, ni campur udung perdengan, cek kena tedu ngatemu ban selaki, dia. Kol petok selaki mangkata ke pasar atau mau boleh ete murah rumah. Dia. Bunga selaki juga. Kol sebelas selaki datang atau mau boleh ya dengan langker. Dia. Selaki aku tak nak pedada. Alhamdulillah. Tang bini kilah. Kan iku watan ki kak. Tangkuluban sampian saya Soki, tapi justru gara-gara tunya tetilan-tilan musibah. Banyak nama tak banyak para rabu. Cangkulaban sampian saya ratin ben genteng, justru ratin ben genteng saya masake. Gara-gara genteng pah nulit takai, gara-gara ratin pah selingkuh kan sedikit kan. Akhirnya Allah ibdiin sebab coba, alhamdulillah tak selingkuh sekali. Saya ada orang ngendap. Tetapi kan pah tenang kapan senikah. Tore, sampian laki na genteng salah genteng Soki. Kol sapolo tak dateng sampian ku tak lagi ada pikiran tu. Oke kan? Ada apa? Genteng Soki, sekejap boleh dimak, sekejap bila saya mulia. Sampai di sekitar pikiran tiga pada ben lenterua. Di apa? Setruk. Banyak gelu mikir saya laki. Tatang kena sampian laki nak cuba celeng. Apa nak boleh kalau sepuluh tak boleh saya laki. Makin lagi nep si bini nang tenang tak kira pikiran. Jangan lempoi tanya kita tangkena kaki tak imba mun laki nak kaki tak le boleh buk. Ada apa le? Tak tahu abini boleh ruah. Nyampe
pit. Katang laki jawab na boleh janda le. Cep sa aburu ka ada gua. Artinya para Rabu belum tentu yang tanpa zahirnya bagus itu membahagiakan, yang tanpa zahirnya tidak bagus belum tentu menyakitkan. Teku gelu para Rabu, maki kol enga bulu mun tepak karambutan, abo esene ede manis para Rabu. Engki na bangki. Engki na bangki. Mun tepak katurin para Rabu, turin keje benduri luar kasa. Cuman ada selebih manis daripada esena turin gak dinto para Rabu. Teku berdua buaan nyaman kedungdung kerja benalos mon koleng keng ide lemah carangka. Jadi isi itu tidak selalu menampakkan, kulit itu tidak selalu menampakkan isinya. Sementara yang kita butuhkan bukan kulit tapi kuleban sampean benih parlo bede tapi parlo ese maki bede nalamiri. Arapalah. Mun esena la yamutu wa la yahya. Kau tak betah mau lagi. Saya ada kuncang nikah saya. Ntar tip. Kit. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar teka hajat saja, mantar pecah saja. Tapi keingat para Rabu, umpama sampian tak soki, umpama sampian laki tak genteng, umpama sampian binin tak ratin. Ni kapakun teka hajat karena teka hajat saya maksud belum tentu saya tampak genteng kalau bentengal kaula ajunan, tetapi singi belencilan kebagusan dek Allah. Mungkin kalau beni paringi saya tak pati saya sampian sabar, paringi raji kelenun, kikir to, ambian pak sabar. Rajin ahli kikir keng mun sampean sabar ni ketetilan-tilan swarga ka sampean. Sampai Imam Ghazali ni ka adabu as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar dek kali sana orang bini ni ke banyak cobaan na para wali na Allah zaman lamba. Teti zaman na Imam Ghazali banyak orang yang kak teti wali, benih keng ahli tahajud, benih keng ahli sedekah, benih keng ahli ngaji. Bini ni kikir tok selake neng tak labun sekali. Selake yang kak teti wali ka. Jadi mun sampian andi bini kikir adok kan. Telo tahun nak ki wali sampean. Wali murid. Tan senik kator kadang. Embian andi laki-laki na tak pate sesuai ben arpan, kurang tanggung jawab. Laki na sampean tor kadang masake. Nyai Asia kak dinto bini na Fir'aun para Rabu. Kurang coba napa sih nama Fir'aun? Kurang ngajar napa? Keng bini na pakun sabar pakun alatin kalaki sejuba tengkan nikah. Ku tak nyai Asia ni ka ebide ring bini sampurna. Ring bini sampurna ni ka cuma empat itunya. Salah satu ngesempak ni ka Asia binta Muzahim, Maryam binta Imran, Khadijah binta Khuwailid, Fatimah binta Muhammad. Saalam mulai Nabi Adam sampai hari kiamat ring bini sampurna cuma empat. Salah satu ngesempak ni ka Asia binta Muzahim. Saya Asia bini na Fir'aun. Pakun sabar alatini laki padahal laki na kurang ngajar. Jadi mun sampean ibrik laki tak cocok, jika jemi pola ni ketetilan-tilan sampean yang kai pemul jabi Allah ya akhirat. Ya kita sabar poro peben laki na siapa bu? Siapa sih ngarap poro ben laki na kaki je? Tina jangan jemi pola engki sani kakak bagus serubu. Kan macam tiba ring laki, beda tiba ring laki engak Fir'aun, beda tiba ring laki engak Nabi Nuh. Bagus sabar. Tore, mben mun debede suruh milih kemangu minta laki seengak Fir'aun apa laki seengak Nabi Nuh. Nabi Nuh si bini masuk neraka. Masa apa cak kita bi seminta gi buru. Teti mun Fir'aun selaki masuk neraka si bini ke swarga, mun Nabi Nuh selaki se ke swarga si bini poton. Yente gelu cak bade telok belen dia. Oh Nabi Muhammad sih. Terongak laki ngak Nabi Muhammad. Terong laki ngak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni kerajin sangat. Ya amin terteka hajat bu. Baca lepas minta na TV kak. Nabi Muhammad ni kasih laki masuk suarga si bini masuk suarga. Nabi Muhammad saya tinggal raji berempah sangat rajin saja 11 tinggal rajin rakan ambian menter empat aboy malit. Cang ni bini mi nguncang ji kan nak ego. Bisa apa suruh nguncang kok. Berarti lagi Fir'aun tanda. Nabi Nuh, Nabi Muhammad, susah saya nyampit.
Ngojak tak ndek kening belut biar. Ngojak ndek lagi nabi ni boleh. Hara cengeng. Dan itu akhirnya lagi nampian cerita abi ni boleh bu. Gula sering berdepak neng laki neka situng kuncina. Mun Roma je palapar. Mun Roma je pala. Mun Roma pekenyang. Sik je kungkok gerengkeng kenyang. I luar make yang kayak ku ajam tak kira ngakal. Anak pecah kenyang di Roma. Bener kan? Mbian makile yang kana suko napa mun kenyang ada ada. Keng mun Roma palapar bu. Luar hari seharian. Makanya saya nggak motor, amun laki tempo na beri bungkojuk sampai minta laki, angka aki bu. Besek jekung, angka aki. Jadi mun selaki minta ngakan je pampung ucap leso. Pala leso sampean ke beli, kok tedu ngakak seorang kok gengcek ngantuk kah? Apa jang kakek dok nyedok tibi deh ya? Nase jekung. Cangkik lagi cocok ceramah deh. Ini bini ngocak papan terkaya ego. Ada erocet dan hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum ni takik gula bah mulai. Ya kau orang ceng bisa jeng boleh gula bah. Abu makin ni kan ngampong dek ke daerah Pelumpungan. Tahun ni kenapa ke Pelumpungan dapat tak amit? Pahi Pelumpungan ni konceng na bakte mau dipcukan. Amit di kantor Pelumpungan. Oke, ngara tak anu napa tak komunikasi. Pah bakte mau dipcukan. Jadi mangkana tak langkong ten gula dumut acara ten gula usul gula tak langkong. Telas dari Fatihah gula langsung ceramah. Pulan oncengan saya Pelumpungan bakte mau dipcukan pada Rabu. Jadi mak lebo teka hajat. Beng tata beng kak kerojang sambiannya manti penceramah ni. Pagi gula Sokobena. Di Sokobena pah ngale dek kamaringan. Bakte duhur, bakte asar lembung. Bakte maurib kak kantor. Bakte isang ngale deki ke Pelumpungan. Demak ke Roma kol 2 malam. Leku sepu mangki itamui. Marena mangkat pole. Mangkat datang anak abid seandi ale. Sampai makin pakuntaan di ale kia. Hahaha iko. Hah? Apa? Paksa sahapa ngucap paksa ki guru. Ku keng tak anda aja keng ngidel. Dapat kol 2. Aku jaga keluhan anak sing ngiding lah. Allah ibadah memangkana gula 2000 petul ekor ni ka membatasi jadwal. 2000 petul ekor dan gula ni ka tak nerima jadwal. Mulai makin gula ni ka baru nerima jadwal 2000 ekor siang. Mun tak 2000 ekor siang gula tak anda. Benih keng ai sekapi lakar sengaja ekor orang ibi gula. 2000 petul ekor ke atas ni gula. Dalam sebulan na gula berde 10 hari 10 malam ara pang kosong kapi. Insyaallah kemper gula gula. Tak mantoman ngutuk na si beri-beri. Kan 2030 dan gula tak dari jadwal malam. Jadi 2030 ke atas dan gula malam ni ka tak dari jadwal gula. Karo ngalak siang, berde duhur. Mun semak pagi, mun jauh karo ngalak berde duhur tok. Malam ngajari compok saus. 2035 target ni kan. Umpama ki pakun beda ngonceng 2035 gula lah tak nerima oncengan 2035 benih mati ya benih dan gula terlalu fokus yang ngacari compok saus jadi kan 2035 ke atas 2035 kecuali jadwal saya ampun masuk karena bulan molot ni ke dari Sumenep beda saya masuk sampai 2036 pokong tak beki mateng kok yu benih kalau tak beki kering tak beki mati bi orang jadi 2036 jadwal lah masuk. Apa dia mekasan ni kan ngonceng ten gula pun tahun sampai kiamat ni kok. Rocak ambu sekali. Gula sekene dia punya keng korang ngakan. Bisa bang tatabang tako tak nyapok gula si dori Sokobo ngale ke kaliangot pah ngale ke lenteng. Gula kadin tako tak nyapok sekanto ni ke kadri dah santak haram bena mobil te ke bunter kak. Jadi, ni kan 2000 betul ekor dan gula tak nerima jadwal. 2000 bulu ekor tak nerima jadwal gula maki beda kosong gula seporan mangkini kan ini terkepis hari semalam 5656 2000 sangat ekor siang 2030 malam tak nerima pun jadi kalau ngalak siang tok 2035 dan gula terus ngajari compok saus jadi deki malai ikan teh banyak pencerama lain mantir bi Allah pada ingi bermanfaatan ben boleh mun hulil yasin ni ke kukeng lakar ceramah na cek ceng beniking merkan di ilmu tak keng buat lagu India kan
Makanya gula makin ambo lagu India. Insaf gula yuk. Saya anak baik-baik jadi. Jadi gula makin atau badwan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sebatan gula mulja akipon, makin haul masayikh ini ke pembahasan inti gula benajunan. Memperingati haul sesepuh Yayasan Darun Najah Painangker. Kan masih payundan nangker. Sing tok-tok di gula marit, mungkin gula payundan. Tiba-tiba ni Painangker baca lagi. Nama? Singkat. Oh, berhubung dengan singkat, maka pidato kuliah singkat sagak dinto si bisa. Maju lah main kat singkatan. Keng tak langkong berkat sing ajak singkat. Teko apa gedenge kalau boleh maren. Kit. Oh, payundannya. Mungkin haul almarhum Kiai Jauhar Fadli, almarhum Kiai Muhammad Yasin, almarhum Kiai Hilmi Yasin, almarhum Kiai Haji Khalil Yasin. Mai pa bolong. Jadi almarhum kapi bah gula bebe ni. Jadi saya sedene ke Kiai Muhammad Yasin, Kiai Hilmi Yasin, Kiai Khalil Yasin dia mati kia bebe aja. Pon, jadi makin haul guru kaula benajunan. Almarhum Kiai Haji Jauhar Faidli ki. Oh Faidi. Almarhum Kiai Haji Jauhar Faidi, almarhum Kiai Muhammad Yasin, almarhum Kiai Hilmi Yasin. Guru kaula ben ajunan iya hole bi kula ben ajunan makin. Panapa to cuna pada Rabu dan kula nikah saya pada Pak. Ketika guru saya hole bi kaula ben ajunan, maka ngahole guru gak dintoniat teu beda dua. Kayak ngak dua ni kata timpian pentahun gak kanto, pentahun entar gak kanto. Dua niat ni kayak ngak bi ajunan. Panapa dua niat ni kak? Yang pertama lit tawassul. Napa saya maksud lit tawassul? Adu aaki guru seset ini ke aslina gula benajunan lebet perantara guru seampun semak ke Allah gula benajunan manter pada detik orang sesemak dan ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata wassulnya mana makanya sampai pada jawaban kun ma Allah fa illam takun ma Allah fa kun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Sampean mun bisa entar tibi ke Allah ya tur entar tibi ke Allah, tapi mun entar tibi ke Allah sampean tak bisa fakun ma'amang kana ma Allah. Pakun entar ke orang seorang ni ke depak ke Allah, karena orang si depak ke Allah ni ka bekal ngater sampian depak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aku bayi wasilahnya man aku bayi perantara sampean tero entara ke Pak Bupati Pamekasan ya katu Sumenep ki. Sampean tero entara ke Pak Bupati Sumenep, sampean mun mangkat tibi ke Pak Bupati pada Rabu salah sampean ni kalau tegepok saya nyari kantor sampean setengah hari apoter tak lem itemu sampean lah depak ke kantor tak ibeki masuk bi satpam keng mun sampean ke perantara de rem macarana nelpon ke Pak Gelebun nelpon ke Pak Camat le mun lebet reng dua ni ke sampean pada Rabu salah tapangki ben Pak Bupati napa kun tak kira ajadan karena ampun icenci bi Pak Camat sampean ibeki masuk bi satpam saya nomor 4 sampean gratis mak gratis ngampung mobil Gelebun. Ini kata wassulnya mana? Jadi itu wassul ni ka entar ke Allah, tapi aku bayi perantara lebet orang sesemak dan ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi atu aki guru kak dinto kau leben ajunan tak pada benar tu aki orang biasa. Mun orang biasa saya tu aki ketika haul tuan kan senikah. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi hasanatihim wa in kanu musiiina fatajawaz an sayyiatihim waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna fidaan lahum minan niran wa 'idkan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa fikakan lahum minan niran wa bara'an lahum minan niran wa najatan lahum minan niran wa salaman lahum minan niran. Nikah tu akhir yang biasa. Ya Allah,
mun semate macedi kaula ring sepo kaula gak dinto bagus tambai ka bagusan nah mun semate keluarga ten kula ni kacuba sabora aki kacuba nah ben seeba cebi kula mangken petetiaki penyelamat dari neraka dengadeng dari neraka macau dari neraka menyimpang dari neraka mapecre dari neraka ni mun orang biasa mun kiai benih seni ketua naga ni kaja pun ulama suul adab pun pakur itu agi senikah. Ya Allah, guru dan kula cap lagi ke neraka berarti guru nampian banyak dosa kan sedikit maksudnya. Maka mun doa aki guru, Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi karamati Kiai Jauhar Fadli almarhum Kiai Muhammad Yasin almarhum Kiai Hilmi Yasin anta ja'alana wa jami'al hadirin min ahli salamah wa min ahli syafa'ah wa min ahli jannah wa adkhilnal jannata ma'ahum. Ya Allah, dan kula kalaban kamul jannah kiai seampun iya oleh kalaban kamul jannah kiai saya tulis asmana dan kula atawassul dan kula nyuon da ajunan aku bagi perantara ke ajunan patut yaki kau boleh sedaja orang selamat orang se ahli swarga orang se ahli syafaat wa adkhilnal jannata ma'ahum benten kula sehadir pemasuk aki swarga aku para guru-guru seampun masuk swarga. Iya kak, amin kok kak. Jangan Kutu pak kari ngapa di nak macam dia janda gelu. Kasep. Tapi tak ada. Benia tu aki selamat. Guru kula benajunan ni kalau pasti selamat. Mi iya oleh. Kula benajunan ke ngampung selamat ke selamat ke guru ni kan. Amin. Aduh, tangkan ceria kerja. Tapi nak kan aku nyuguhkan jana ngarap lan ni kini ki. Paham iki. Nomor 2, adu aki guru makin ini galit tabarruk ay akhdul barokah. Minta barokah ke Allah. Amin. Sekak dito si bisa pada Pak gula nyon sabora. Kalau tahu saunjang boleh gula minta amin. La haula wala quwata illa billah. Kak je boleh pajak cengang ngale. No ora lo teman muring genteng lagi. Jadi nomor situ enggak dintu gula benajunan tawassul, lit tawassul nomor 2 keng minta barokah. Barokah ni kedatangan dari Allah. Keng kalaban masma ada ka guru ni ka bekal itpani barokah. Napa na boleh sampai boleh tak oleh barokah. Bidzikris salihin tanzilur rahmah wal barokah. Keng acara tak orang soleh, keng akan deka bagus na orang soleh, keng akan de orang-orang sesemak Allah. Bi Allah etorin rahmat ben barokah man tertepak kaula ajunan saja. Amin Allahumma. Nah, ada iya. Mau dibawa semangat makai yatas terus semangat ki ya bu. Ada iya. Mau yatas lah teke melo bahi bawa tup ke tupan. Pengajian. Aduh, teti angling dar matang kaca. Allah, wah, aku tak ada nyerang. Jadi yang mendolin aku lupuk daya kia. Bon, teti 2 itu sulwat tabarruk. Teti beni guru saya parlo makin oleh kula ben sampean saya parlo ka guru makin. Beni guru saya mak dia selamat, keng kala ben selamat ta guru kula ben ajunan mik mantir pada selamat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Korang kamu kurangan ya. Korang ben lebih na nyuun. Sapora setedak beti sepon beten kula nyuun neti. Nyuun peleman gak ada. Selain dekik lanjut budi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.